Karong adlaw ubanan na pud mi ninyo kay manghuamig Seashell or Liswi. Og syempre, dili pud na makompleto atong food trip kung way kinilaw. Lami jud kaayo mag food trip ngari sa Baybay. At dahil 50,000 followers na ta, naka-recruit pud tag Ay, maayong adlaw! Maayong adlaw, pero bago ang lahat, nag-motorbike lang mi kay dito ami sa punta magsukad og pangliswi. This time, dili mi sa among tungod mangliswi. Diri mi sa punta kay naamang gadiri ang kuhaanan sa mga liswi. Dirang dapita kay makita ninyo na pataob na. Para makahibalo mo, maayog mangliswi pag inaning taob-taob na. Kung ang iban pauli na gikan hubasan, kami padulong pa lang. Kay ang himuon ni Kuya og ni GR manalom na sila og liswi. Dili man gid maayo mangliswi og hubas kay manglublob lang na sila sa baras. Amo alam pulos deriya kay tigdalang mi sa sudlanan, pero bisag taob-taob na makakuha man gid hapon migsikat. Kung makita ninyo, nakakita pud mi og mga liswi. Maayo gid ay mang liswi na inaning taob-taob na. Dihang dapita si Kuya og si GR padulong na sila sa tunga-tunga kay magsugod na sila og panalom. Unya kami pud ni Jod padung na mi daplin kay medyo nagtaob-taob naman. Dili lang pud sa mi magtambay sa may puro kay medyo may landong man. Kini pud na puro mao ni siya ang landmark namo diri sa mababang Baybay. Pag makita ning puro gikan lawod mailhan na gid ni na mababang Baybay. Habang katambay ko diri sa puro, nagmuni-muni usa ko sa kalaay. Pero kay digid matabang ang laay mo nang magduwa-duwa sa taaning umang. Diring dapita kay nagtaob-taob naman ang dagat mo nang namalhin pod mi ngadto sa Baybay. Kadugay nila ako na lang sila gikampay aning balde. Waday na ako nabanggit sa inyo na nag-apas pod sa mua sa Rimar. Di ba nadagdagan na pod ang akong mga arkanghel, charis. Unya, mao na nilang kuha sa pila ka minutog salom-salom sa dagat. Unya ding dapita kay pauli na pod mi kay mga to na pod mi sa pikas punta. Grabe pod ni si Rimar kung kapuyon gani iyang angkas pwede pod maghigda sa career. Naghapit na pud mi diri sa among balay kay magkuha mig kanon. Mga to na pud mi sa pikas punta kay dito mi mangguno. Bali sila lang di ay mangguno kay igo lang man pud kumukita. Maoning agianan papikas punta, libon gid kaayo damog kugon. Diring dapita kay damo nami nagkauban, dili mo akalaon na nami kauban usad ka truck. Puhon unta sunod food trip namo sa dagat, mapuno na among truck. Ikaw ba naman kapitan sa barangay ang kauban? Shout out sa among kugihan og maaptikong kapitan Leonardo Katingan. Diri pong dapita kay nagsugod nagpangguno si Yolonyot. Sa mga nakaila kay Alcaraz TV mao ni siya ang kauban niya permi managat. Shout out Alcaraz TV mao ni siya among kauban dinhi sa pag-food trip. Dinhi pong dapita kay nakakuha na magguno, ila na pud ning gipangsugdan og himbis. Diri na pud namo lutuon ang amo ang kuha na kinason og mga liswi. Muning kalami sa isla no kay magkasabot lang gani kadali magtiripon dayon sa dagat. Kinagani mga na magkadamo, sigurado gid kuwang ang kanon bisag unsa pa kadamo. Diri pong dapita kay luto na among kinason tapos natimplahan na among kinilaw mao nang magpreparar na pud mi para sa among putriponon. Og syempre kami ni Alcaraz TV ang naghukad ani. Usad na hari ng mukbang ug isad pud na island girl. Tara mga on taninyo, sabayan pud mi ninyo mga on para sabay pud taninyong mabusog. Hugid ning pinakalami mag-star sa isla kay damo mig option. Kung gusto namo sa dagat, padagat mi. Kung gusto pud namo pabukid, pabukid pud mi. Para gid sa kuha, gina-consider gid nako ning isla na paraiso. Mayaman sa lamang dagat, mabubusog pa imong mata sa magagandang tanawin. Og syempre, mabusog pud imong tiyan sa mga fresh na pagkaon. Og kugihan ka lang, mapadagat ka man mapabukid, di kagid magutman. Sama aning gikaon ako na saging, gikan lang pud ni sa amo ang sadiring punuan. Sana sa sunod namong food trip magkadamo gihapon mi. Lami man gid og magkadamo kay sadya kaayo. Unya dinhi na lang pud kutob. Salamat sa iyo ma next vlog. Amping.